বোকাজানৰ অন্তৰ্গত জপৰাজনৰ সাংস্কৃতিক ভৱনত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মীয় ৩৬ সংখ্যক বাৰ্ষিক সভাত সফল সামৰণি পৰে। অন্তিম দিনটোত কাৰ্বিআংলং জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বহুতো লোক সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বোকাজানৰ পৰা সিদ্ধান্ত ঘিমেৰে ৰিপৰ্ট। Dia tumangno nili KarbiAnglong pot na tamu tino kan presiden tu kan kiro pilo nasi nili pini anak cethan ji kelahelo ni tumla Gospel Evangelical Lutheran Church KarbiAnglong Karbi section Karbi pastorate tu patai thomke rop trok apong abmei ningkan segamai pi long so tarik ke thom pen pini poan ke kijudar nilo la silabangso a team labangso nili tum ke anpon ke kroi nili tum ke kroi pe team chot tha ko labangso le ke bible lang dengalong lung pi kroi si le pening so po la labangso lam ke than bang atum nili tum ke pha pon la ke labangso Manipur Evangelical Lutheran Church Bishop Right Reverend Dr. SK Mandun Lepente KarbiAnglong labangso United Christian Forum President Lepen Dipu Senior Pastor labangso Reverend Dr. Solomon Rongpi Lepente Nili Bethang Nili ke like Gospel Evangelical Lutheran Church labangso Northeast Diocese long Vice President lo Lepen Nili KarbiAnglong unit along like nili chairman lo la pendili long non la nili RV na two ke do la ke nili associate pastor permanent vice president la KarbiAnglong lo hello